Ovo je snep. Viš da ja tamo prođem. Da ti onda sjednu dole. Nego bježe da. Čovječe, pa oni zgrade gađaju baš. Jabo. Civilne. A? Valjat će. Zar se vidi? Početkom maja 1992. godine Beli orlovi su se naprosto sa vraca ušetali na Grbavicu 1 i osvojili je bez borbe. Samo moment, molim vas, samo moment. Građane na Grbavici da je oko Zoka, 500 Zoka, bijelih samo orlova malo. silazi niz Vraca i ulazi na Grbavicu u grad. Molimo građane da budu pripremljeni i da pucaju, da ne dozvole pokolj, da pucaju u bijele orlove. Još jednom, svi građani u haustore i pucajte u bijele orlove. Zločince, jer vi ste Valter. Gdje su? Molim. Eno ih nije. Malo, samo nije dobro. Jesi ufati? Bješ gore će pucat. A što se današnjeg dana iz Sarajeva tiče, najžešće borbe su bile na Iliđi i okolnim mjestima. A pri ulasku u studio javili su nam posljednje vijesti da se vode žestoke borbe u Potpalići. Vidimo mi sliku sa Iliđe gdje je danas bilo zaista žestoko i gdje je bilo... Samo mi recite, hoće li se okrenuti vamo ako bude htjelo pucat. Bježne, bježne. Evo, bježne. Moja još sekund. Bježi gore.